mboti exciting prices in this Diwali. Daw mbolo binaka ni mbolo binaka bikemni kere sarna vyokani ni sema chikuma yanlam ni wangale na MV Mbonki kena bukan tarumboti mboti ni kune karusol kakole singa ni bulangoka sa tosto tol sartiko na ngauna au bambul tu ni bikenda kere sarna vyokani nda dingi takatona bide femi tokani maka ngarabi tabi ene kabi mbongi binaka enda ye ronda mboti mboti ke punja singon nga na wol tunar do biwali bishame binere bakronda K-Punches, scan and win exciting prizes and a Diwali go. Ni sakinta bagi talabi kemni kada na vyokani na yawani bochi K-Punches, scan and win exciting prizes in this Diwali bikemni lebitu ni sar live sukumengo kambula binaka be John Blood Chains mbula si mbula binaka bina bale sar John na sema sikumai na yakabina ni kuena buku nda ruom bochi ngono nda do biwali tunga bishame binere bagitu na ya uangoka lomo ni wangali ngona MV Mbongi iko rongoda na pambulu tungoni bikemu ni keve sara na vyokani ni sema chikumani live stream ni Viti FM na buku ni nanda ruwa mbochi na italo na viwali na visame kina venerebaki o musambula kabi Mbongi vinaka inda binaka bikemu toni leo rasulu kalima dausa sara chikumai kabi vinaka nikoa. Welcome. Ambul bina kape Ismaili langi pala thola bina Adreusa bina pala besar Adreusa siya musikumai bakatala kina be Itasa setara mukor mike batenga me Cuba so saya na buaku na ngata ni sambul bina kasaka bina pala besar tingin takina pide fema itokani ene kabina ko Pex Ravoka nimbula sia bina pala besar na siya musikumai Pex Ravoka kapi Mbongi bina ka enda Katara kina be Carla ini lewa ni benga mbula binaka para noteningo ke korobu tomba alo isitu ibuna mbula binaka tawa mbula binaka marama tawa wakatala kina be basu ni nabuta pambula teningo ka tuvalu olo madhiria waya ni be kebuni dhola ngali mechala arseuta mbula re isa bina bala besar metichala semu sikumai dhiku siga bina ni kuwa tasa ando tungo kana beseni Josio Emio Kete Omere ndambulo bina kana bogo bina ni kuwa Kailina sabiri tambo kadhibi ndambulo bina kabina wale kana dingi taki na Viti FM tuksa lebulana riba ndambulo ni sidable mo hospital suba ndambulo bina kabina wale besar kana dingi taki na Viti FM itokani avenga un kede sarra abaka ngarabi itabi baka talaga no mambulo tikani birtun lola morto ondo patapul mai lo ni marama kay mita signa buku ni gravitabi Mbongi bina ni kuwa ukula ni sara racing ale butu kumena bono lebo Switzerland sarambul tu ni bikim to sara marama kay kabi Mbongi bina ka ndai abaka talaga na bikim ni keda na binda ni mini bus and ni taxi and ni basi abaka le tungurin na wal ni yango bitu sakitu do mbula binaka bina bale besar to na sema tikumai kabi binaka ni ko ngon to ni talo me bole tendu na robo o metisela ada robo ko karonga ke binto mo ni tu bote ke indu na ngone le to toka non da banua nangaune kata kama binaka sa tuwa kinon robo binto mo ni ngole na robo ka o metisela mela kibengara bere bono le bono silandi nangono ya induna boy paso rakes baka me rongole busartunga enonda Viti mbuturara ni beibadu sena beibadu na ringi baka me rakes na dorbo itau ke kedenga staff rakes ravalolo manga dadalindi ngusun rana beibadu rasem do rot induna beleti mai be rakes na dorbo itau ke ni nonda panua ya o rakesa wale kani gito kede sanganga pakamesa kama nadha na pepa ngai tamba kibango na pepa sa raidikina na rakes na platform du kede ni media sa laure kina de rakes ni sanganga tu Viti bakasakita tu na pibadu bakadorte kon tabuno lo maningo Viti o rakes ngona pibadu na ring Oci maningole o metusela rawa bintu mo ko kustung kana ngone lengo ka maningole ko e mengole ini Suland le bengarabi la yamba kindu o New Zealand ngai yeti ko New Zealand o metusela sarungo doko ni sa ndo tal tiro na karu e Viti
Ia, ese ni kilatiko ko ni na ono na ita usa dua taletiko. Na tangane rasa tiu batay bitik nga sa tukun sarang niwa. Ni rausa na bakaraw baka mau sarang. Sanduna ka nararawa tauri ametuche la mebaka ni nanonandina na vika esoli tube nangoneleongo ka. Esa mais lusi mate o wale tunga. Sagai nanuman na verbungo komituche la mesa nangole seranga mebiti me reda kina na tangane ka sandamo na nangoneleongo ka karausana bioti ni bata. Sangai ngole mayo metuche la sinclate como metuche la ngona e kama sartunga kene tuk me politera kes. Ochi asa kilate como metuche la niora kes andun tamando be bodule bu nanda banua. Ngole mayo metuche la mbadi no ngole nga mai bitia to nga mai nandi ngole mai suba. Mai no na daka tu na ka bendu singa na ngunu. Sakila sartunga ko ni sa kumbe. Sakila ko senga ingo sa rauni la kobi. Na vale sa tiko taliki no taulo mani. Sartu tarni sa kila sartunga no ko. Woi. Odisa apa titaki tukunya deno nambui. Do batang raka ke de moiro. Orakes taba. Orakes yang tabi batu neringi. Iyo lai babesano na mandangayani. Orakes taba. Orakes yang tabi batu neringi. Iyo salai pamandangame na mandangayani kilabi na kometusi ala sengai. Orakes wira ke de na darubu itau ke batu laki orakes neringi. Raseng batu rata dunaka. Tapi kami kata nabi kan isi amat kumai enam pagi ni kurang daru boti talong lasa tapi wala bisa make punjes scan and win exciting prizes in this Diwali. Sangat kita betul-betul kan daru boti nama kenapa sebab mana tini kita tini keruh ya rumah itu kata